Tum ke hang nang kok bang kelahin lo, nilitum kita tang irui aprang lo, nilitum Central Committee, nilitum masar Jai Kathar, nilitum Presiden pen, press media tu tamil tuhan pacini pon lo, non social media pen cenglok, electronics media kajuk tapi ajo tame minan nilitum la EPSLC claim bang lapet EPSLC long supporters tumahan kapamang ramasona law the posi nil tuma president ninje ponlo je long walk to justice labang so asai kideng lake antong yaki hai alang itu Central Committee pen thang ka tinggi ke thang ka wipin pen lake Central Committee pan consent and ipin pen labang so asai kideng ajok dito manjaga konstituensi long harus kemampu bersama topok helong lo si itu presiden ben ahok pet alam than kono tapi ahok pet alam ke than kono lo dito mo than so LEC konstituensi sirkep do presiden secretary kan blok taduk ko betame dito naman so itu masaja kakak karing jalan lo cedon do sini do paklak kono akhima labang so alam itu masyarakat India teng banglahin lo Central Committee han cipti ke pin pen lamang so amit hang jung pen party ISU and pon pen EPSLC main agenda and pon pen alang itu rap long ke dalam bang ke nakke isi hedung party disciplinary kuthang holo kusni tungdak ekon lo athema isi party product pe the highest body lage Central Committee tapi ini tuh presiden, lo itu highest decision making lo ahead lo. Nasi alang ini panjang sih itu ajak asai bang, karkan asai itu bongkok lo nanti. Laki party arong karkan lo bukan itu heklong lo, laki anti party lo bukan itu heklong lo. Nasi lah solong, ini tuh berhad langsung kan kami laki itu alang itu panjang pon lo, je alang itu EPSLC main agenda sih alang itu nang odun lo mene. Sita me lake anti party asai selang tum claim pon rong. Nasila solang kapak langi pang kusin nilitum nang tum pang labang so a press conference nang hang pon lo. Lapen nilitum pupon tuing tum Central Committee pen cenglo adun chuo bang ke lake LEC committee do. Lasikar biang long East West angkang non make MLA seat pli do. La MLA seat pli long kami ladat LEC committee po President Secretary do lo. So Presiden Secretary atum sila a konstituensi kido anatum hantame kacari ponno ke lang ponno ke kleng ke dam ponno lason dhaksi vote hak langso tame konstituensi sirkep dolo la konstituensi sirkep apan mang ke dak Presiden Secretary pen chenglo kadu boi pen sinil dum ke dam tang antame dum sai kleng ponno sita long walk to justice sabang ke vote hak langso LEC hantame nang pachini ne pin pen alang litum ladak rally nang claim lo 41 days alang itu ndak rally nang claim. Rasila sebang solong bangke Central Committee a President mate Central Committee a panle alang itu kar kanjot kali lo vote hab langsung LEC a committee a President Secretary pen cenglo la LEC committee tumhan ame aron pen alang tumhan afkan det lo la pen konstituensi sirkep do la so konstituensi sirkep lo ta President Secretary tum ajak kong tame alang litum sis det lo lapen polling station lowest body lo ni tum long EPSLC long ke hala dak polling station long ka President Secretary do alang litum han tame lo makelo ajak kom ke aron pen alang tum aron rek alang tum askan pon den la sila bang so kar kan bang ke tum chok che pusin tum tame jong don lo ni tum ili tum ka duk beta chini lo under the leadership of Sir Jai Kathar inun IAS retired officer alang li tum han labang so a 6 schedule along ku PC ke doma paragraph 2 sa paragraph 7 lata 6 schedule along sige dolo labang so lam kami itu masar se itu mana pachini pon lapen non amate EPSLC president itu masar Jai Kathar intan crims dalam alang liku pima direction ng PC what hab lang so LEC pen pe claim pon ji lapen ke dam tang an itu claim pon Tangga salam itu yang saya la person long wag bam bam lang bulong lang itu mahin na kupini ke kampil na la person kapan ton ko ge panang itu ke sisi ke dan lo
non mati nili tum vot hablang so LAC kan ke jongpon lo central committee tum ke jong ateng besle tum da jongpon lo lapen nili tum ku gantung bang lahen lo ili tum party addition abe pin pen ke claim asai bang ke lake party ke hino si tum si man rong APSLC ka pang du ga size lage che plan rong la sila bang so lo ni tum chok che pu pini jongpon lo officially jongpon lo lake bothap langso rat lapen bothap langso APSLC claim bang leaders tum anda me chinginang po lapen APSLC fan ka support rat tum anda me chinginang po je lake ile tum APSLC fan akehino tumon ke wan sil tum simangan la sila solo bangke central committee tum pima decision ke NG karke central long sali aja kong dolo central long se ki je than je aja kong hadak si dolo sita me labang so stand yung sinang alang itum claim bom do tak lagi anti party asai si claim lo laken itum dak non APSLC bothap langso angkang galang itum han cedon dunde lapen kiwang ji akut bangke lage nitum tame ka prek asai kami nitum thang asai bang che claim nang kok party ka pang tang asai no labang so ahin bangke nitum non ko lan sen kham lo adun thu nitum ke thang kon gantung bang lahen lo ingdeng poket Karbi Risunim so Romaje mate Karbi Youth Festival Sertalin labangso Katalon labangso along ilitum ningkani siap prangpen ilitum cisik ponlo je India Presiden apang labangso amai long ke wanje pa lagi ningrong pingalam lo lapen ilitum kadu eda chini lo India a presiden kita dah itu kewan ceng lo situm kadur kita cini lo karbeng long nang komdi ceng lo situm cini pun lo independent long det pun ke lo itu council autonomous council lo itu district council long det dan pinian sama keceng siang dia lo bukan ke itu karbeng long atau anu rat tame aning karong so dulu lah sila bangso aning karong la bangso presiden of India itu district long nang ka humri pen Karbi rapen cenglok tribals tumpan an kupisi aningkang samalam itu mana kejai biji mampu kacong hong ajir ding kluipen amulu kacing rumpen atumi hajong adak tara langsung long kidun arara tumpan kacubai pemandet lah ini kasihlah sobang nilitum alang litumpan puntung gelahen lo ilitum cini lo Presiden of India Meghalaya longta wang lo Meghalaya longta longni thai siladak program den nam lo Shillong longta dolo lapen isi bangge hat tura ta claim nam lo lapen tura jongsi mate Shillong jongsi kedam bot jongsi kupine asai pen wed tomon wedar mate botor bukan ke hino kusande alang ya dapat tahu bang daji di kalima citanon hada arwe ke jangnai Meghalaya itu sini lo kadu kita Asia angkang bengkel ada ke heaviest rainfall mate highest rainfall gitu Thailand di Meghalaya sekian. Tambe hala dar mangal idang tuun sa difu alom sola ajo arwe jang pul long manggil tung ladak we presiden bangun ede. Lasila bang solong bangun itu presiden pan blame untung de lakin itu ke blame gantung bangalahan lo. Dr. Himanto Biswa Sharma lapen tuliram romhang ke hai alang litum si Presiden of India pan kewan kan tumtik kubang si angkek maiklan. Ilitum cini tura pen le Presiden ke hai direct Delhi kang jargali tura pen wangsi Guwahati sanglan. Te Guwahati pen ilitum karbeng long ekwan not hello gadi. Ilitum on road no by road le wangsi itu 160 to 200 kilometers. Airplane langsung di helikopter pen yang siwan itu hardly 50 to 60 km kali mana? Deh, ya dung her ke bang deh helu bangke damun langsung si pincong deh. Langsung ini tum kaman halake, share dalim katalon, labang solong BJP RSS program kapincong dia panselang itu langsung klaim bor ide bangke, atumi angkai klan pamil. Lapen atumi ini tum ana mulu kecetong, suring koi hongkep amulu iltum kecetong. Hidup kela rara tum kecetong kela kayak tu mikir parti ciku pe pin sana kecetong dulu ni tum APSLC tame parliament dan latu mikir kecetong dulu nilo ini tum common rat tum mateng ini tum si rat tum kani public tum kani lo ini tum si tum dapat ini tum baje chong hong dulu por fight captain ini tum kan chong hong por fight ke thoman ada milan ko face ini tum claim dulu
kita kijut si bangke haladake Himanta Biswa Sarma lapen kaprek MLA Deputy Speaker Dr. Numan Mumin lapen itu malah tuliran orang hang ke hai latum jala da BJP meeting asa pinchong der sanjut thaklong kasi hedung rar phan ka chubai ke dam tang apor som ka chubai non anta pinian ka latum la BJP RSS to main ton de la bangke ni tum content la boy thalang so LC in pen kapag pon press meet tong sa content ki phapon do India ko de ban sa so parpik lo apora teng pen ni tong ta to then la so bang ke long walk to justice polam the bang ke aga jai ka thar sar sita me already alam ni bang ning jiat lo alam ni social media long sam alam ni ratum han pa chinya lo sam ratum bang ang hi da dang po athe aga yang tong de ka thar bang ke alam ni party corruption se claim ro alam ni jong se party aron party ideology jong si chini puro te alang ila sana sai da ma de le ji ate party high command do ake ha jai ka thar sar ar cha dong a phistani alang ni jai ka thar sar phan lang plot si labang so sai ki claim ako la so lang plot ta kalilang ka thar sar phan lang plot ta kalilang dak LSA president do CCR president do CCR committee do board level committee do alang dong phan lang plot si labang so sai ki claim a ron dang ke chok chi tik lo sekadong we kar biang ngom arab APSLC kacing hon arab tu masih di parlo alang itu ngalom kidunji tu bangke makan nelo alang itu bangke di tu phan datang chokcia ron tu sini inside nangko alang itu nasal sai ke claim pon bangke jongsi alang ni tum party aron chini ko te kadong we central tu ben chingke apsar chingwai apsar laten dak LSC tu ben chingke apsar dan sisa tu pun sih kirap sar tu sampai ini tu mesti alang tu nom cipu tu terji. Setiap alang itu malam pasti tu terkira terang ke ini tu mesti nang hudun dia tu nang hudung lo tu mesti sisa tu mesti nang hudung lo, lalu LSC tu mesti nang hudung lo, lalu hos central tu mesti nang hudung lo solam terang ke. Asal solam terang dalam itu cipu asal kita engkau nang ini nasi tongko. Sekarang itu mungkin bos kami nang itu mereka di PSLC parti long kan, mereka mesti kita ada itu normal nang itu pasang kontu kumar usun ada, langsung saya sini engkau nang usun ada. Alang itu yang si claim bom, terus ante la bangke Central Committee si final decision ki enpo, nih tu LSC kan le decision kopini expelling atau kopini pasunin bukan itu kan injek chok sedari. Athema Central Committee langsung bangsa jakong gitu. Central Committee President Secretary tu bensi la bangsa sai bangke claim pon po. Sita non marke alang itu pinian ke ni hokep lo humadi hadi. Ni hokep continuously alang itu ni tu party itu power and function bangke totally exist ya samsi claim pon deh. Sila so teng lo tangke lagi anti party sila li claim lo. Sila bangsa lo bangke Central Committee long saja kong dulu lagi. Sambil tu buat habang sel ini pernah jongkong lo je. Central Committee tu kan injek yang lagi di tempat jongkong lo, alang itu cok sedang.